Bapak hadirin sesangat abdina amul jaagi sadejeh manusia gak dinto tero ngaolia selamat dunya selamat akhirat muljah dunya muljah akhirat sadejeh manusia neganon tarjun najata walam tasluk masalikaha Tabuna syair tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Banyak orang nikah terus selamat cuma tak lebat ilan jalan selamat tabun ulama. Pada naban orang ngambek kapal parau cuma tak ngambek epeng kira tasik tapi ngambek neng elorong celeng make tele kiamat tak kada ketemu deh. Makanya setuju orang ni terus selamat tapi tak uning kadang gelen jalan selamat. Agak mangken ni kan terus selamat non. Enggi. Terus selamat. Acara walimatul urus. Nikah acara mulja, acara genteng, acara gege. Nama boleh can manusia mungku Allah ni kegege non. Cuma mun salam tak tepat non. Salaman na tak lebet jalan-jalan selamat. Tak ngiba kauntungan tan ka manusia non. Manjaran selamat ta. Amin. Allahumma. Tapi mangkin alhamdulillah acara mulja walimatul urus lebat ilan jalan seganteng lebat ilan jalan selamat insyaallah beni karo mantan nase selamat non selong nulungi ka anton ka bi paringe selamat bi Allah. Amin Allahumma. Amin. Mangkana dimin bada sahabat asmana Sayyidina Uqbah bin Amir mana bidak galerwa. Sayyidina Uqbah bin Amir ni kanon bani terkenal Sayyidina Uqbah ka sahabat. Terkenal pun apa ka sahabat? Terkenal kalaban sebutan tokang bonceng Kanjeng Nabi. Jok ken mangken supir kiai teh. Uleban sampean kan karo uning supir kiai tak to kenyaman nah. Teh gimana? Wak supir kiai tak kok kita ederi lapar loh. Mulai pagi sampai duhur tak kok teh kirim. Supir kiai beni nyaman sebut teh. Pada ben Sayyidina Uqbah bin Amir ni dimin terkenal asmana tokang bonceng Kanjeng Nabi. Dari nesakut bekta Kanjeng Nabi. Ka masjid situ ngabek ta Sayyidina Uqbah, ka situ ngabek ta Sayyidina Uqbah dari nesakut. Akhirnya Sayyidina Uqbah ni kamator ke Rasulullah, ya Rasulullah abdina kapan ngater ajunan ke tempat kak disa ngale ke tempat situ sering mirang debu salamet Gusti. Cuma abdina waman najata ya Rasul pun apa selamat kak dinta Gusti. Abdin karo ngiding melolo tak ngerti selamat. Ardenan jak karo kebela selamatan salah jalan teh. Mak boleh karo aga ni nyaman selamat teh mun la kelero tak kira selamatan mak. Nyaman selamat bin selamat tapi kalau kau nak tak jalan selamat tak selamat tentang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika matur Sayyidina Uqbah ya Rasul pun apa selamat ka dinta Gusti. Napa jawabna Rasul? Wa qala an-nabiyyu adabu pasera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajawab dak ke pertanyaan Sayyidina Uqbah. Ya Uqbah an-najah salamat riya. Seanya masalamat de pertama Sayyidina Uqbah aja galisan de Sayyidina Uqbah. Jaga lisan de Sayyidina Uqbah arya salamat debun Rasulullah. Pertama jaga lisan ni kanon. Makanya sampai pada debun Kanjeng Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia ni tergantung lisan ni kanon. Lisan. Manggana banyak orang ni ke etapo gara-gara colot. Beni gara-gara mata mah. Maka mata teloman telok. Mon colok tak ada ngocak paling ku ni lerek bi ore. En mon colok ni ngodung ngocol teh. Papian leng pelengan ni. Makanya banyak orang ni tak selamat gara-gara colok. Makanya ada bunuh ulama al-lisanu jirmuha sawir. Colok ni bentukun segini karo mak.
colok dibentukun sekene wa jurmuha kabir tapi bahaya na masyaallah raja cebun ulama ma jurmuha sogir bentukun sekene makana dore bagompak colokon romli ni kamar aja bencolon sape dore jawab bagompak syakil soro akil sampean ma Allahumma sholli ala Muhammad colon romli ni kamar aja bencolon sape bentukun teh ya mon manis bakun manis santang colok teh Allahumma sholli ala Muhammad bentukun colon romli ni kamar aja bentukun colon sape rajan colon sa kan mon mangken gula tanya kama bahaya colon romli bencolon sape mak diem teh repot ngara Allahumma sholli ala Muhammad wajah colon romli ko alo colok ora Allahumma sholli ala Muhammad tapi mun abenta bahayaan colon romli mak bahaya dinikeni bentun tapi bahaya makanya ada bun ulama colok ni ke lain bentun ben anggota beten selain tore colok ni ke pertama bedebi bermak ni ke kiper pertama abek pertama penjaga pertama bedebi ber merdua ibri penjaga boleh bi Allah napa kiki mari kiki bedekuse mari kuse ibri jila bi Allah banyak penjaga na colok ni kama duri bahaya na colok ni makanya beda jauh jangan kau mari tapuk colon tak kira colon saya tapuk karo teh pepe na bakun kan manggan nasi paling semak datang kini pepe ke colok pepe ni pun ki laku abri ngebela ke colok ni colok saya ngak ben ya mulai setiap pagi sampai dekik ngaste tejak kora benta ben colok mon ben kelero saya tapuk pakun sengko eko can pepe pakun sengko saya tapuk colok tanang pada ngucak ke colok ni colok ngaste ya colok mban mon kalero apenta setaleng torkop sengko colok beni ben seleng torkop jone kan tanang ngebala ke colok ni teh anapa maleng ngaste te colok pepe ngebala ke colok ngaste te colok ben mon kalero saya tapok sengko tanang ngebala ke colok ngaste te ben mon saling kelero saling salah ben tanah ben colok sesaling torkop sengko colok dan tanang ngaste te ben ye makanya jebun Rasulullah salamatul insan fi hifdil lisan manusia ni keselamat insyaallah kala ben jegena lisan ngaste te dalam aucak setiap hari setiap malam Allahumma sholli ala Muhammad makanya Sayyidina Abu Bakar ninun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah ampun sete ampun wafat ampun sobung itunya Sayyidina Abu Bakar ni benar pun malam ketika alo mampa ilm li senane pakun ngembetonon Sayyidina Abu Bakar pun malam pun siang kapan alo mampa along polong ilm li senane beto benar pun along polong ben manusia ngembet menolong akhirnya sahabat selain beda seterooni ya Abu Bakar ya Amirul Mukminin pun apa perlu na ajunan kento Abu Bakar mak benare penalem kapan apolong ben sahabat selain ajunan laku ngembet dalam lisan ya Abu Bakar napa jawab Abu Bakar jawab Abu Bakar kapan ebrek senekan tu ada bui sahabat areh colok rek gara-gara colok ria engkau bi Allah ku laku masukkan neraka si paling dalam debun Sayyidina Abu Bakar mangga engkau ngaste rek engkau ngaste benar ngontal beto nyabek beto ilmu colok Malaysia apa tak angaste gara-gara colok engkau salah ku laku bi Allah isabekkan neraka paling dalam debun Abu Bakar mantran selamat amin Allahumma kutu nemon gula ban sambian deh mak boleh karo beri beto tetel posa ilmu colok ro ki arah hasanan mak sambi gitu gula ban sambian Allahumma sholli ala Muhammad
colok kadang tak bisa bentak kimat tetep gitu bente lo saya arolen ngencem songkon roy mata seagit colok tak bisa bentak mata seagit deh anak durin lebra arasanan cek nyaman ongku arasanan nih mah selus sotok ngantok pahe setien bener arasanan melak teh ongguan melak norok buntek ku tai ya beri padek ya nyengkol setien terus kebala habis tu ngalah teh cak bentan orang meni bentan teh ngebala cok cak pacet ongguan nih nika ongguan mak orang arasanan nika sanika deh arasanan nika ongguan memang ongguan ekalaku bi orang ekebenta bi guleben sambian mun ekeding bi orang ngosok karo arasanan nyaman deh nika arasanan mun tade pas ekebenta bi guleben sambian karo beni arasanan teh abidna anyaman. Jadi arasanan nika memang ekalaku bi orang ekebenta bi guleben sambian karo arasanan. Nika bahaya pada bahaya nika mak pada masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangana lisan nika bahaya teh bahaya. Mangana epakon jaga lisan pertama cebuna Rasulullah montro selamat manusia ni montro ontong selamat manusia ni ke pertama jaga lisan ni deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana banon ma usasa nikah manusia nikah karena manusia nikah bi Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum Allah nikah manusia tak ngabes bentukun guleban sambian Allah tak ngabes soki miskin guleban sambian Allah tak ngolati genteng cubaan guleban sambian walakin Allah tapi Allah nun yanzuru ila kulubikum wa a'malikum Allah ngolati ka gulaban sambian atena gulaban sambian wa a'malikum ban amal la gulaban sambian ni sejolati Allah non aga namun manusia ni kanon ganteng-ganteng ni beda-beda sama ratin beda-beda sebada-beda ganteng ni mun ki umur 20 sakemi ganteng be ratin umur 20 sakemik ni karatin mak tapi mun la umur 50 umur sebitek umur 70 ada lah teh ada cangkem ro abelik lah teh Allahumma sholli ala Muhammad cangkem ro mun la umur 50 sebitek ni la ngalain kenang lah teh saasa lemangken ge ni kau umur sebitek alerset pon sakoni ngodak aku pi karo kelero teh mon ki ganteng kopi lek kopi ganteng tapi kapan la umur seker sebitek au bela kopi kalaki kopi lek kopi tua pon teh tua teti ganteng ratini beda-beda sama kutuna mangken non acara mantan ge mangken tong nek binan alis au be kapi teh alis saya salah seneka karo au be bletok sokoni mun ki pur mangkat genteng mak ratin kapan warak mulai kadang lah aku sot separona aro ngangkui celak do teh mun bandung ngangkui sepedol osom ni mak osom Allahumma sholli ala Muhammad ganteng coba ni kebeda-beda sa ganteng ratin beda-beda sa soki miskin oh beda-beda sama soki miskin masya Allah korang soki korun teh korun ni ko soki masya Allah soki lah dareng ko benelau ni ka masuk agak korun sobung tapi kamma korun mangken ada pun teh beda-beda sa DBR beda-beda kalebun pada teh maka kiai pada beda-beda sa tapi sekecek saya latin gak kulubikum atena non pas pacuba isambian manusia bentun pamiskene sambian manusia artana painai menurut manusia sambian kedudukna tapi atena langsung ke Allah ni kesemul jemaah
manturan tepak kagulaban sambian. Amin Allahumma. Firaun kurang hebat Firaun teh. Firaun ni non sambian menoning Firaun pak polo are pak polo malam tak toman kejeding non. Tak toman sukeme tak toman kayak tabu tak toman. Firaun. Ulaban sambian kan monsar semalam sakur kejeding teh. Nah boleh pak mari aroce. Loba deh gini pak. Firaun pak puluh hari pak puluh malam tak toman kejeding non tak toman cukeme tak toman kayak tabu durine pak puluh hari pak puluh malam nih ke Firaun hebat tak toman ngocak kayak tabu tak toman ngocak cukeme pas ngaku pangeran teh nih kehebat Firaun sampai ngocak apa Firaun nih oh salah pangeran namo sarwa si penduduk sengkok pangeran aben kan Firaun. Tapi hebat dah Fir'aun ni kebeda-beda senon. Makin tak ada Fir'aun mantai. Cobung Fir'aun makin beda-beda sah. Tapi segenteng Athena, segenteng kalakona ngiring contoh Kiai Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Abid pun sesetu, tapi sampai makin pakune sebut bi orang. Taing hinon. Alhamdulillah. Keposi gelek bakun nyebut keposi anak pak orang bagus. Nah boleh kanjeng Nabi tahu saya sebut sebung penting nate. Kiai Abdul Majid bin Abdul Hamid tafata abid pun sesetu mak. Kiai Khalil Penggalan abid sesetu pun sampai mangken di luar Madura depak ke Penggalan napa orang bagus kekasihna Allah orang mulya mungku Allah alhamdulillah. Mon Fir'aun ada cerita dina dengan tahlil bah khusus Fatihah khususan dak ke Fir'aun dak ke almarhum Fir'aun ada teh ada. Kenapa tak bagus karo mulja menurut mata natibi tapi mongko Allah tak mulja manjaran kaula ajunan betati orang mulja bi Allah amin Allahumma. Pertama debun Rasulullah mondro selamatah jaga lisan ni kanon debun Rasulullah nomor 2 wal yasaka baituk nomor 2 peluas romani kanon para seluas romani kanon napa kutu genteng Roma napa kutu raja Roma jadi debun Rasulullah mondro selamatah nomor 2 romani kapakan tetih kenangan suwarga ma alhamdulillah. Mangana pada cebu Romani mondro genteng pertama paganteng solatah paganteng pejengah paganteng ibadana pertama subuh solat zuhur solat asar solat maghrib solat isya solat insyaallah tenang badan Romanon alhamdulillah. Romanatin baju beratabingan abang lobang telem Rasulullah mak telem Rasulullah nika benih karo Rasulullah malolo iki bagi beda tempat solat beda tempat tanaan beda tempat pasarena beda tempat tamu ni kene non tapi debun Rasulullah baiti jannati tang Roma swargana sengko debun Rasulullah alhamdulillah. Tapi kadang badan orang andi Roma ganteng Roma na tingkat tak pernah Roma nama. Kenapa? Neng Roma tak isi ibadah. Roma tak isi kelakuan bagus. Neng Roma tak isi syariat Allah. Alhamdulillah. Tantretan sami-sami mulja mangana empatera romanika paganteng romanika pertama bisolah kalaban solat. Nomor 2 napa? Wajilawatil Quran ni pakon maca aki Al-Quran. Maca Al-Quran ni konon dabun na Nuruddin ke paserang genteng orang maca Quran nika. Katipun apa cara? Dalam apa sambian bisa sehari semalam sejus ngirengnya tore. Sehari semalam hatampu genteng cung gendengan nih kama. Kan mau nyari kantor tak nemu dan sehari semalam hatam gamma. Alhamdulillah. Pertama bisa maca satu ngirengnya tore tak bisa kurangi setengah juz tak bisa kurangi 5 lembar 3 lembar tak bisa 2 lembar selambar tak bisa sekali make saayat baca non jadi sampean tak bisa sekali maca Al-Quran saayat baca
Itu sampean merasa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngolok salam mare pun atikir sekecek pas maca Quran non kala Quran nah baca begenteng a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahu maulanal azim ambu pun teh mula tak bisa selamber saya tak napa. Makanya pada ulama ada bu orang ini seganteng mun istiqomah mak istiqomah napa pak istiqomah tetep setiap mari sholat mau sholawat 10 kali terus 10 kali deh dur lestari sholat 10 kali asar 10 kali sampai subuh 10 kali bu abdina biasa 100 serah dan gagak non mari sholat sholawat 10 kali 100 kali jan genteng berarti munsar semalam 500 kali tak mampu sekedu bolok terserah sampean tak bisa sekali abdinera sibuk di kelakuan korki bade tekak situng baca non maus mara salat maus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad langsung kalak salat mula tak bisa sekali kor istiqomah insyaallah pamulja bi Allah amin Allahumma le serepot tak segala ni kemah tak ada segala tapi dimin pada orang pada kisah dalam situng kitab sebut lagi ulaku Allahumma sholli ala Muhammad terus deh